atwa na nanom nsedo emu aduonu mienu 22 nsupra no emu eden ni nyina eye Benz bus eye sprinter ibi awodi tu kwan free eye gomu Anteadze ene Kasoa Cape Coast kwantempon no so mfifi mantemu ena nkwanhia kosie bra won mo hye ne tai epaye eye arehosam Adom TV etwaso arehosam ayensa kan ena no pay ene se Kasoa Cape Coast kwantempon no so no akwanhia asi wa bra sprinter Benz bi etai epaye ewo gomu Anteadze akobane sa no akontufo no mote ni mo no baako enam no mu hwa ohwere ne nkwa na emu aduonu mienu so de odbo mu ekopie mu o Kasee Government Hospital eni apam St. Louis Catholic Hospital said be ya doctor fo ebetumi agina won so ahwe wo mu abratum Kasee ne opanyi baako de nani di akwanhye ho adanse edi nkomo no o kire mu se onne no butu ne hyen ho na oyensie sie bi e wo ne hyen no ase anche eno hu se sprinter Benz no eyi fa ho na nya ne kwan so na bro yi fa ho no ena ne time mienu ena etunu say etunu right etunu left enti right biom no on ni left biom no eno de be san mi ka no ho e de akoto amnanom ena articulator no o se ye no bati be gira bachi Adolf ankoma nyama ehwetwe nkomo de fa kwanhia esi ye no ho nsem bi odi tu dwa eni en class accident bi esi gomu Anteadze ti mrika kore e na yampa sprinter bus au free enkran e besi akota krade na se se ne mrika wum kakra na odru Anteadze na ne ties ni no akire de ne mi no pae nti pae ni ana hadin se ba bi pae no na articulator truck kese 40 feet bus truck bi esi nanim nti na wasan kodi koshim